Anak-anak makukoi pak berat sekali. Maka tantangan anak-anak makukoi. Apalagi itu media sosial game Oh liwa. Makanya pakai pasikola kami anak tak. Kecuali magalamu ki di itu lemoy mator alhamdulillah tapi aku dia tule patamangi ustaz na. Yana tumpai to matot tadi lo maulu itu ligatu telo ite gere telo iti lo manu ena rangi mak boy mancajiti tapi manu ena curi. Dia na berubah mancaji manu tetap mancajiti tapi aku mak boy iya rindo manu ena curi. Mako matito anata ya ko gimpe yambo na patami pasantarenge na kiye didi ya na macuri mo tu kiye na sabao kitu monri didi kama kiro itu maknanya tapi itu talo yang kamporo na mo wije mako tu sabara ni kamporo iya Pak ya tu ko parenta agama 2 mo pak nomor sidi na suri na bita kada jenne ko na berhubungan supaya yase iwija-wija munaiko. Yang kedua ajong berhubungan ko cakarut duko na sabak magay iya tu na namake tu matengah mak bicara lamba ilmunya. Iya. Na tu ampai kong kana anak 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kadami amma apa lanro cakarut du ya tu. Ga. Iya. Lito gaga kapang ukoy. Tapi ang katupak burana Pak Bu. Ia ko jumai alaki cani madu kemudian garam sedikit. Ta susung yawana lilana bacangin salawat kapitu. Isusung yung yawana lilana supaya masih dia mak bicara nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ariolodena ubat terui cara mata takziahku Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan dengan membacakan suratul Fatihah alena almarhum Ibu Haja almarhumah Ibu Haja Saryana, dengan juga dikhususkan kepada almarhum Lasandra. Ila hadhihi niyyah kulli niyatin sholih ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama sampai kangi makada situngan na tu papedale na tau matewe nareko angka keluarga na nasalay atau pak dimonrin na nayakiya yaro pak dimonrin na macay mapigaw 2-3 pagkasiwiyang iya angkay na palaba agamata untuk diniatkan atau dihadiahkan pahalana loko tau mateta. Iya ro nabita narampe makada inna jay tau matewe bikini degaga tau tu. Bentungan na aga, situngan na iya tu tau matewe mengharapkan bantuan tak manang iya di angkay okolino. Nasaba iya tu tau matewe de nagagalalan na lolongan pagkasiwiyang. Istilahnya de nagagalalan na untuk beribadah. Kecuali iya ro tau matewe ang kamo pa pahalawat di nalolongang nomor sidi dari amal jariah. Ya sange amal jariah amala malari amala iya angkay pura napakangkari watun na tu okolino ima gina sumbangan yang dimanfaatkan pada sumbangan ko masihi sumbangan ko sikolay atau angka pada tarau rupa tau ibantu atau angka tanana pura nawak kapakang iya ro tanana misal na napakai guna ite untuk jalanan naki buah ite lalang namo jalan tani yang penting lalang iya nolamu itawe ya tu lalang pasti malolongan ya apalang. Jadi itu yang didapatkan selamanya. Ya Pak, ya tu tanah eta salaye, ternyata di punah. Makanya ya komate tahu langsung beralih menjadi warisan. Ia ko tu mo pitawe nak berengi ya sangi hibah. Tapi ia komate tahu ya sangi warisan. Makanya anak itu disebut ahli waris. Betuangan na tahu malolonga warisan poler itu matonna. Jadi itu tomatoy komate tanya nalena punna seluruh harta sininna waramparangnya nasalaya tomatoy riwat tu angkana tu okolino iya namate tanya nalena punna tu tanya nalena punna niga pe punna ahli warisnya kecuali ia purena wakapakang si bawa purena sumbangan de tu nalay anakna jadi ia tu napunnay materu. Jadi ya komeki mapunai wiwaramparatta 2 milalanna ia sumbanga gina pakai tawe atau iwakapakangi secara langsung. Jadi tapangi tapi si balikan nama koto tu ia watuna tu okolino nang katana atau tanana atau wenesa letek gipalakna atau nangakuya gagan na tawe iya tu komate iya tu tawe na totonrenge dosana letu asokiyama matu na rekomate iya tawewe na anak na mu mayarugalunge de na paja malolonga dosa tomaton na materu nasaba alena nasabari nala yarotana na tawe yan tu ampai agama tak malada na patika ki hati-hati lebih moy na reko tawe malay tanata daripada di malay. Iya. Cuma maraji-raji mite makoko ako melo ya lalalat tanana. Wah maka raji. Maka mana seke kapak tapi dito na ko to pinrang edi. Iya. Tabe iya mitu tapunay. Apa iya tu tasalaye wija-wijatta. Maka dito motot tariolo papasang iya. Iya ko wija-wijam mo murannuangang buta ciwali ko. Iya ko taulenge murannuanga buta rapa ko. Agamanana. Maka da iya ko matu na anak mo murannuanga milaw doanga ko masumbanga ko buta ciwali ko. Artinya pak dan doanga mo siwali mi. Belum tentu to. Tapi iya ko taulenge murannuanga buta rapa ko. Betungan na iya ko bali bolao mani murannuanga ngai paja ini.
Apa ia koti kene tisangi. Maga sijak na nalupai ki te kotomate na degaga tau tajampagi. Degaga tau tajampagi Pak. Kene tisangi maga sijak na nalupai ki te kotomate. Pak desa tasakamai maka ia komate Pak desa kobaje. Deni lemak na rekodega kembali jabatannya. Pasti dialihkan dulu jabatannya, ada yang pelaksana tugas napawat dingin lemak imam makoto betulan na aga tasi dia tahu jangan banggakan jabatan nasabah ya kotomate deni lemak taya tu kodena lepak itu jabatan isalai mana tu perlu ni mapikir mah kokoe angka moga boko tapas sadia untuk melalui kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala. Maka dah kau nak ya kau nak taranonga buta ciwali ki ikiri lo jupanda makuli ya mina talipo ko capu idina. Iya. Angka ganang kana talipongi ki anak takong kana tatakiri lo masikola atau angka anak tamajama pura ni malakai pura mak baine. Angka ganang kana talipongi ki nak kutanangi Pak pura ni gamandre mak madisi-disi moki ga. Berapa kali dia menelpon. Mana satu kiye, apalagi kau tomate. Apalagi kau itaja lo syariki buruta. Mana satu kiye. Upasa memang, apalagi kau beli bola tak pajai ini. Bayi ini tak lagi. Kau mau pak narekolo syariki buruta. Makotorope malakai palai ko pura di mak bayi ne pajaipi palingan nga kadua misi taung ya mi ko meloy malapa Idul Fitri pura malapa Idul Fitri te si Idul Adha atau meloy tamar malang ya minaganna katal ko pura mapak boti nga pak boti paru me nanti lo masyarakat kubur tegare nawanawai gare maga sijak na nalupai kita ko tomate ko toko nela la kuburu aga pangilon nanti ko kiburu ya penting ko sampaikan iya idi masusay okolino. Biasa mega tau mak dareke na sabak makura duina. Meli mak balancan na degagadina. Iya teko lalaku buro Pak. Aga pangilawan na di bawang. Taparewa ka nga umuruk kusungaku. Melo ka rewa lokolino untuk masidaka. Di ban nilaw teko ki buro melo mi parewa ka nyawana. Na iya di okolino madareki macigaw. Ang kanadui maka dareke Pak Mega Meto je tahu oleh nama tu saya lena Pak dapat telu mina melo dapat pitu. Iya, kai di mato saya le beto. Macicil ni kiri kanan. Dia poronis sangi makan tasa kamai menyamai itu sangi macicil. Lebih ramu itu nalalung ya sujangan na ya nalalung ya tanggala. Ya kau sujangan palalu ya nato men rek bola pajan ya tanggala aja matin romat. Na pura maka majain ram mapat di ulu si dua ngasom itu mapat di ulu si nasang kamu gaya kamajarang ulepe amang iya sebenarnya nasabay di mato saya leta dega tahu dia na ganna dale na bakal lebih tasi dia tahu wadin na patu apa tahu yaitu ampai kong katau pura mak baine pura malakai nang kawija-wija na jajiangang yaitu anak jaji dia pernah sapadale tapi toli pandremi ipas sekolah dia pernah lolongan dale siapa dari mana rezekinya puluk ko tomatorna betul na aga tasi dia tahu itu rezekinya bisa sampai 4 orang jadi aja tamasela masalah dale na urusan na po Allah Ta'ala yaro makanya upasangi yedi angkai hadir koe macak itu usahakan inang ka amalata amalak malari apa iya ko anak tatataja paja ini iya ko lakai tatatajang to sukuru mo iya ko bayi ini tak tatajam makoto iya masa gia pada memang dibu masa gia dia nak bayi ini lakai tak ko mate kin rime lolona dia nak bayi iya maka dana puji ki ya makoko iya rewa ni garek matu tanaiwi tapodangi maka dapat kira-kira mak bayi ni ki komate kak tanah maka data rumirita iya itu na pau iya
Begitu juga sebaliknya. Makanya upasangi, ia komaca itu tatarongang iboko ngaleta. Mestin kasumbangat tak. Deto gaga tu kampo de gaga masigi na. Napa dia tu masigi de napa je bangun. Deto gaga masigi selesai pembangunan nama pamulai si raplatu penram. Apa ia na jaji si bongkar si? Apa ia na de ni bongkar panitia bongkar. Iya. Jadi setiap masjid pasti ada pembangunan. Ia naro asumbangi ko masigi. Kung ka psikolog ko macawe, asumbangi ko psikolog. Kung ka pesantren ko macawe, asumbangi. Aja na jolo na yero pesantren nga mabila ibangung. Iya na macawe ko kampot pa. Iya tita na yang imato. Aja na yero to kasi makay bela jolo tapi kiriki, bali bolatan na jolo na saba. Iya tita na yang imato. Iya tu ampay pangulutay mantasyapi makala de na wadding ipasu sakka mabela. Kenro isappa kutumpasu. Nasabak pura na bagi ni po ang Allah Ta'ala dali o kutugan na. Ang kataw sogi, ang kataw kasyasi. Iya to taw kasyasi, ipakangka supaya salama itaw sogi Apa iya to taw kasyasi pa? Bu, de na madosa ko, de na tarimay sakka, takol taling isakka, de na madosa. Ya ko taling isakka, makadang kasakka, tali na siya malay, de na madosa. Tapi iya di taw sogi, ko de na susakka, ta, lay chalay mato ko surimonri. Makanya ini tahu sogi at terima kasih ki okko tahu kasih makomogaro sigilingan ka pak di iya biasanya tuh tahu kasih itu lilayano nasa iya tuh na kasih tuh na macigau iya tuh tahu kasih tujuan na supaya salama itu sogi apa iya ini tahu sogi kung kanadapi si pasakar waramparat na dita pasu isakana laituni o kusurimonri. Tapi ya tahu kasih siya ko din natarima isakat ako talengi deni chala. Tidak ada dosa baginya. Yang yan na nakada narampi ko si di risala makada dena kama lino narekode natala itawe waramparan natatala menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Jadi itu salang hematu madecek sogi. Jadi matuk ko sebelum kama lino macan ne tawe mak berengi melo mak berengi waramparana melo masumba na de gato metarimay pak padang kamana mo yelengi di nasaing kamato ko boleh me wak beren na de kamalay biasa ki mitaw ko biasa ro wattu poi iya to wattu poi melo malay da padang kamana po na tawe makwa tu tay ko pada sogi ni matu. Yo pumakukwa proposal mi tatala kapang. Diga kami masumbang. Jadi mabila mo pa to kamaralino. Aja mo tamasilang. Tapi ang katutanra na kamaralino baca ko hadesa makalayan na yan ang muba macabe ni mabilangas so man kamaralino. Aga iya ko tatding dua ulo kolo nomoro si di bembe nomoro 2 saping. Ada mengatakan unta. Ya natat din na yolo kolo macabe nito kama lino. Iro bembe pa tak 2 taw pa napawat dingigere. Natat 2 mi tat 3 mi anak na jaji cicang. Natungka mahake kata bembe na gere magi na capu. Na iro choki ta 5 na dega gere magi de na mega. Naman gere. Itu iya cuki dia agak geri cuki nama dari tali mana na tapi itu mana na memega juga na iya bembe ya na hake kata mak gere si ya koroan ni tak 2 ya kumakun recidi magi na cacapu na tasita uje tu napa wat dingi gere itu na saba angka baraka na taruh pong Allah Ta'ala siklus yang memang dijaga. Tapi ya natat den na ya tu bembe okolino macawe ni tu kama lino nasaba de mematona naharapkan ipong Allah Ta'ala hambanya untuk bertambah. Jadi perintah agama turun untuk akikah nareko jaji anae itu kambing napasa dia matu ipong Allah Ta'ala olok kolona. Tapi ya natat den na ya tu olok kolo natia mematoni tu tatamba tawu kolino. Maki itu situngan lah. Makanya upasangi ini po saya wasiatkan kembali
sumba-sumbangi abasaki masumbang dito je tunang ka kumasigi pa namo samme mitasisa sammeng ita sumbangang kasigi batu gi ko magi na sumbangang poko na sa bayaro ya punay matar apa ya ko keluarga tay harap kami lodong ang iais madodong tapi angka modal na tu tau matewe ni yang kedua angka tu dale na tau matewe pulok ko bija-bijan na reko angka anak-anak isalay na pasempayang pagkasiwim madece nga malakna lolong atau matoy angka ko agamata yasang syafaat pahala aga yasa syafaat pahala decen na pigaw bija-bija lolong ang ibonus to matoy mas sempayang ni anak ta angka apalat talolongang mapuasa ya anak ta angka apalat talolongang masumbang ya anak ta angka apalat talolongang tapi ya ro pahala ta tanya pahala pokok hadiah mi pole kenro polok ko tau matoe polok ko wija-wija angkai maki buah deceng cuma ada ulama mengatakan engka tau panrita ia perlu tak ketani masai maka dana rekode nang kani hakikai wija-wija de tu nilolongan decenna apa sinin na tahu jaji maka tani manang akika untuk menebus gadayannya yan tu ampai anak tak kong kata hakikai ya ko baru jaji bina takok mate de penagal nak pitung ngaso tetap di akika bahkan ang kataban rita maka ada orang yang keguguran namode panamanas sejenis kelamin na arwani gamakunrai maka dikasih nama laki-laki ya kode panamanasa tapi kalau sudah berbentuk manusia ya komak bentuk tahu ni ang kana ulun nang kana liman nang ka ajena tapi de panamanasa kada arwani gatau makunrai maka kasih nama laki-laki yelengi asang arwani kemudian bisa diakikah selama dia pernah hidup ya sange pernah hidup puran yele nyawa makiro dikasih nama baru diakikah bagi yang mampu ya kode itu nama rigaga tapi sebaiknya supaya tak punaiwi ya tu anak-anak jaji kode ni akikai itu tergadai selamanya makanya kau pura yakikai anak tak na pigau deceng malolonga tu tomotoy bonus siasa syafaat pahala jadi ya tu tahu mau pak tahu megai wijanda tahu mau pak ya tu tahu mega bukan mega 12 anak na sampajalo romano maka kata nama ega nah di tahu tamaki buah anak tapi agak 2 anak cukup tahu 2 anak lebih baik peko di kodua ne cik dikiru cik digimpe agar meteran nuang taki buah mi ko melomi jaji pegai muir maka dagi pandrengi majik nang katuli maselang ina tanai di pandre puang Allah taala tanggung dalekna dena tu okolino bere-berewe lagi manu-manu jami mana nganre na palai ko tahu engka tu manu tak 20 anak na noci caman re mana mona pamenre cemici dijaji na 3 tahun namu rumah kato dareke jadi demi kurat tawakal mi tapang jadi usahakan komelomi jaji pangka iya nu make itu papedale pula kupong Allah taala jadi itu yang penting sebenarnya kan tugas na tomatoy 2 mi mengakikah dengan menikahkan ya ko pure na pak boting anak na tu lepai na sabak tanggung jawab na loki-lakaina yaitu ampai makun raya de nawat dinasalai bolana kode gaga isin puluh kolakaina namo tau maton namoli kode gaga isi puluh kolakaina tidak boleh karena kewajibannya itu beralih ke situ itu ampai kota pak boting enak tak beret tu yang ampai aja tu mahar aja nama sempola ndak tu ko jepen ra masempola nda mahar aga maharna seperangka ala salat maka na sempo ya ko mahar bu ulawang pegai memen ni ya ro di menre na namo 5 juta na lengi maka da siaga di balancana 5 juta siaga maharna 50 garang ulawang itu nilainya karena nilai wanita itu adalah maharnya ya itu lina mana ka seperangka ala salat namo gitu seperangka ala salat tu pak mesti na maka dia 1 setel pakaian salat
Aku makali sa parangka la sola na mo tu manarana toana mimbara na macu mana to. Ya sa parangka onro ngajine ka ngambala macu mana gitu. Pak makali sa parangka. Mestina makali satu stel pakaian salat. Aja nak ada sa parangka ala sola apa na mo tu manare macu to ko sa parangka ala sola. Jadi ia tu makun raya dinilai dengan mahar. Udah tu ulawang. Aja na ya ro dimenre na malak data bicara ia ro maharna. Engka tu na pesan nga guru tak maka daya ko mahar na molengi mahar makun raya berupa uang. Mumelo ko ini pura ko malakay ilawi ya ro halala na ko bayne mo na mo 10 misa bumilaw. Ia ro mo pake mapamula usaha. Karena di dalam mahar itu ada barakah. Insya Allah barakah tu ya usahamu. Iya. Jadi itu anunya. Itu kuncinya sebenarnya. Itu sampai teman-teman tariolo ko maki buah imahar dua. Angka ulawang, angka dui. Iya na rodi na pake komelo mapamula usaha. Kupure makbay ni. Makadang katu barakah na kutilalan na. Karena mahar itu Allah menyimpan barakah di dalamnya. Ya komelo ibuka melo mak bisnis. Suruh ni milaw yo ko benena. Na ya kuya halalakang yo ko benena. Ya naron rin napake mapamula. Namun si ratu misa bunilaw. Napake mapamula usaha. Maka leguruta. Di situ di dalamnya terdapat barakah. Iya. Tapi mereka tahu dia napake ya. Pada nisang. Kemudian. Jadi makadaka ona amala. Dua nih ya. Nomor di amal jariah. Tapi itu kok amal jariah Pak kami namakan nasa nabita mengalirkan air. Mapasolowe isesangnya mapasolowe pengadaan sumur bor, pengadaan sumur. Apa itu wae bunge cicame matomi? Cicame mabor, ya napake te mak jenne, lolongang ya apalang. Sesa wae jenne emiti o kota na nungi bere-bere, manci pasidakai. No yo kura sari manci pasidakai. No yo kurat tanah-tanang na buaya ro tanah-tanang manci pasidakai. Ninong itaw 40 so na 40 ni na napacapu ko tanah. Makanya kung ka tahu pengadaan sumur bor, ia tu tahu mau pak nasabak tuli jala pahalana. Paja pipa ke ya tu wae na papaja palana. Iya, maku itu. Makanya tu kung ka masigi na digaga sumur bor na usahakan angka andil tak kume makbor tahu maka ya tujuh sesa supaya magai jalan pahalata materu. Itu amal jariah. Apa iya kodi ipatamo ko masigi na rapa panitia na lengi te kota ay patapul meso na talolong ang apalan na paja ni. Dito kaje panitia masigi ka pa ko pa desa. Ini panitia masigi ko rapa ki aja na di masigi tapake. Asumban ni okoro. Dita na tapake. Sidaka deto tu gaga ya sidaka pak dia natolai pong Allah Ta'ala na janji lalo ki dia na ci dina tolayangi maka de manja abil hasanati palahu asru amsalihha ya kumole ngaci di wale ko 10 pong Allah Ta'ala maka da ni gidingi ba pigau ci di deceng wale manci 10 maka ko pasidakkan karena ayat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah nale akale baraka pada ko tumatanang ngase yaitu asewe si dimibutir lay tanang nenre mancaji sito yero sito matake pitu pole pitu pulo baka siratu biji padi yan nanti sampai ko pak galung mak dareke biasa lo poda kada aja mo dareke maka da cede hidupan na siya kami maji mumpano Kalau siaga mo pano nasa 5 pante, siya mo dupan nasa 20 karu. Maji mo adare kena makati ka mo dupan. Kena 5 pante mo pano na si pante mo dupa dare keno. Kalau pante minampo na padupa 10 karu na makadare ke. Na makati ka rewa madare ke metomi tapi makun reye metoje itu madare ke Pak. Yaitu ampai ko to mabay ni sapa imakun rey masih membasay sukuru gare nasa guruta supaya to limanya makini nawa ya ronewe pangka meto tu makun rey de na makraji sukuru ya ko medyo kalake na masapa dali to 5 sulapa patimunna
Iya. Ya nang kabay ni makoto tuli masula pa apa timu na torewa de nang kana doma ga tuli mata musuh ni alirang ilauto dan apa to layase tajang. Ega gunaan tu. Iya. Kemudian angkato tu palolongan na to matewe poloko muslim dan muslimat kega ya ko jumai. Ya ko menre pa katoba ko mimbara setelah duduk di khutbah kedua aganasang katudoannya itu di makade Imam Syafi'i ya kode na baca ya pakatokba dina sa katokbana tamay rokong Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat aga betul nero Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat epong tak dampeng ngisinin na salengarone si bawa salamakun raye wal mu'minina wal mu'minat sinin na taw matappa arone si bato matappa makun raye al ahya'i sinin na tuwe wal amwat nan niya sinin na ya matewe. Malulungan ito matewe ko to. Iya pak dongang pak ibaca to ko to me matinro. Pa itu ko to me matinro to majenne jolo. Puraki majenne napa to liu ibaca bismika Allahumma ahya wa amut. Napa dibaca Fatihah kepa kul Allahu akatallu kolong seberat bil falak akadua kolong seberat binas akacicang angkato tallu manang napa ayat kursi ya berungang ko pala lima napa ya sepung ko watah kalewe napa baca alhaqum takasur akacicang subhanallah tallu alhamdulillah tallu Allah akbar tallu pa kemudian dibacai dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa baca la ilaha illallah kasiratu magai Jajia ka JPD ta baca komeki matinro. Nang kamu para subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah baca kapitu. Napai baca itu tahaya mapamula pa tangana latu capana. Napai baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dia baca ro. Idi na tu tahu ro gila ndak? Agana sanabita aja mu matinro na rekode mu pura melaksanakan ibadah umrah satu kali. Lau ko jolo umrah napa matinro? Maka deis Aisyah deulel lau umrah maka bela ya Rasul maka nabi teh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu apa ya tu tau matawa apa ya kapitu macenne ya mu baca to kapitu kome ko matinro itu satu pahala umrah pahalanya itu nasiakan wajah teh kole umrah 30 juta lebih. Nanya meri baca kapitu na tumalolongan. Itu nyaman dah. Nabi ta makadahe. Alhaqum takasur baca cicak aga maka dia Nabi ta pada kumu baca sisa buaya di lalan na korangnya. Ia kumu baca kulallahu katalu pada kum tamare korangnya kacicak. Magani. Mu baca ya kursi ya komeko matinro ya komate ko ko suruga mu monro. Maka nyamat tu kalau surat bil palak dia naganggu ko. Al-mu'awisatain nasana kalau surah binas kalau surah bil falak ayat kursi apa sandrelo ko kupong Allah taala iti kanjana subhanallah kataluplo alhamdulillah taluplo Allah akbar taluplo pa supaya de na mapat di alele mo komoto ko matat de mana takko mo nasabay itu pak buratakko manang ka jajaga pedi ta baca ya bamiro bismika Allahumma ya wamut doa minimalis. Iya. Itu kuncinya. Fatihah kenapa 4 kali? Pada kota masjid Dekkah 400 dirham. Iya. Cuma kata pandrita na bagay. Jadi Fatihah pertama lo ko nabita. Fatihah kedua kepada kedua orang tua. Fatihah ketiga kepada seluruh muslim muslimat mukmin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Fatihah yang keempat loko aleta istri dan anak-anak kita sehingga kena apa? Makir. Tambah-tambah Pak Dongat tak komeki mentin roh. Aja nanya bamiro bismillahirrahmanirrahim. Iya. Paca keru dulu ada pina perlu mentin roh. Pak tu 5 HP. Detona ko to penrang di.
Angka tu tahu Pak, tu lima TikTok, tu lima Facebook, cede-cede engkau urusan atau pertama Facebook apa maki buat status, aku menyesal, puah. Ya, ternyata nak kata, ternyata kau begitu, iya mak. Biasa Pak, tapi dia tu gak kau punya. Iya, ni semana ngurusan nanti na sampai di Watan na yano ko Surabaya, sampai di Utu na yano ko Kalimantan, sampai di Docili na yano ko Bone. Padahal kay laki na jamba-jamba din isang. Na urusan na mana mitaw na urusan. Iya. Kemudian, ikat talo nito, jadi alena makibua watu na tu okolino, tau maca tu yaitu. Yang kedua, angka wija-wija na salay makibua deceng, tau mau pak yaitu. Makanya di tau manangnya, jami mana aja tama cigau. Iya, Pak Megatoje itu tau mana, maka seke. Iya. Apa ya ro parensi na nasang. Aga tu kuya deto naganak ko deto nagawaran paraku denak ko. Angka tau de ni alengana apa nasabak melu pasalama aku pong Allah Taala. Apa de nagagar repay mato ko suri mondri. Apa ia tu tau angkai anak na iya tanah kita na itu mato masa pajamoga. Ia tau manangin na dia tu kay tanah yang. Aga mi tanah yang anak na degana na. Iya, ia na tu ampe angka tau mitau mak bayi ni. Ah saya mana na tu parepay mato ko suri mondri. Olo to tama na suruga ya kutanasi bayi ni. Tapi dia itu na pada palana tau purebo ting aka 20 pipi itu mas sampaja kaloloy na papada palana. Itu siya tu kelebihan na. Tapi aja tetambah ya maka dia tahu dua bene na matanrip ya palana de. Dia nakwa. Iya. Jadi upasangi usahakan inang kadecing. Taruki pas sengarang. Makanya tu kona senga madecing itawe. Aja lalu tama seke. Apa ia tu tahu seke namo tahu seke cacatul. Iya, pada memang ni. Napa ni dega sengaran atau seke, mati atau seke pak dega kata teri. Paling sikap bian ni mite. Salabat ni. Kikiri galah tu. Iya. Iya, mana kau masih kita tahu Lau tay kiburu masyarakat kuburu, na baca asata ko kiburu Ambo anu na sukat di pa biasa tayo tu padahal buru ni buku-buku Iya. Iya ko mabasa tahu tak kajanna tahu ko mati. Bakat teri tahu ia nak kada tamakada ia na yanu de na tama suruga mega ni tahu de na tama suruga. Angka bahasa itu disebutkan oleh sahabat. Angka tahu lalo tahu mate layule maka de sabak tahu pakanja na kasiyaro maka nabi tahu sa suruga itu. Si sanang kata yule lalo nak kada sabak oh tahu paja na yaro maka nabi tahu sa neraka yaro. Makutane sabak maka kenapa bisa itu ahli surga dan ahli neraka? Agar nasa nabita karena engkau menyebutnya dia baik. Iya. Jadi ina pagana mo patapulo tahu ko tu maka da tahu kanja itu insyaallah. Si ditulet yang ngasalamakan itu. Ina tu ampai Pak Bu, tapi aja tu si guru-guru maka dah aku tahu kanja. Den aku. Iya, angka metode tahu ina toli rampe maka da tahu kanja. Iya, itu sampai ko to bali bola je aja tentu si salah-salah Pak. Palai ko bola mako si cawe ka he. Iya, na ko mo lupa mite ko lego-lego na madapito ko si bali. Aja ta si salah-salah. Pak bali bola metom itu mandari si salah Pak. Pak magay na mandari pa si salah te manu na bali bola menre ko denge de tu na bisa kaje. Na de meto na bisa kaje tu manu ko menre ko denge mandari lalo tu jamba na pemak de. Iya, makanya guru tak kali si dendreng. Ya komenre manu na bali bola mo ko demo na jambang aja mo bisay te manu Pak mapangewa ko tu. Agay pale demo bawa na mo bisay. Pasan na guru tak kali si dendreng. Iya. Kemudian agawat din na pigaw keluarga ni Monri. Siya gabijan na almarhumah. Asira. Siya gamakun apa mau pak itu maka datu Nabi siapa yang meninggalkan 3 atau 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ni gini kita salai 3 atau 2 anak makunrai ahli ibadah maka dia Nabi ta indo ambo na dia dagisay api neraka. Makunrai ya tanya ron yang pai di angka roh ni anak tanah dega makunrai sabara ni. Magi na makunrai
Karena menjaga anak perempuan itu berat. Iya nanya pas sampajang insya Allah. Salamat tu tomatonna. Makanya tu tomatepa wat dita masuru katanya alena nasabari. Tapi agana wija-wijanna madece ngimondri. Apa dia apa aja tame tu pahala tastor. Nah, makiro. Jadi akong ka wija-wija ya memang narota patu-patu kang ipa yang pe makadaka akong kana tatapa pesantren. Tapa pesantren ipa. Tabawelo pesantren maka deje na melo tabawa moi. Namoli mangas so minalari. Dia na marigaga. Ya na pura tapoda mena ta kada kulunjo na pesantren na mendaftar. Ya ko me ko matu tame sempe me ko loko na dia na marigaga yang pati pro ko jo mendaftar ko pesantren. Namo talungas so mo kolomo ko koro. Magai dia na nitaneki matu ko sori mondri. Ya ko itaneki maka pura na tu pertama pesantren kali na to me tu lari. Magani. Iya. Apa ya kuidi magani? Iya nana epa namo parema mikotame anak pesantren namo battao ko pesantren namo maga battana tatati maring kalinga pangaja. Nasaba agama nak gurite materu. Ya ko masu imatu nan caji paremang aja mo tamaselang. Apa ya ko melo isadar na isa bacana sampajangnya pak purna gurui. Ya ko tau dia nang kama guru agama na melo sadar aga me napigau. Nalika napu. Makiro na pe mema pamula pe mato ye ko tau angka dasar na masalah na melo sadar angka nola rewa na saba nessa decenge tapi ako tau dena kana guru dece na melo mainga na pe mema pamula pe amang iya na tu na miga to biasa makarawe kini mapasantrenga biasa miga makoto ya jaja ne ro makara tama na ta pasantren manca justas imondri pia tu yang penting jolo mas sampajangi na guru agama ya mo tu penting aja nih makna manca justa manca pakapelak orang imondri pia tuh yang penting mak guru agama nesangi hukumnya kada ia harang ia sunnah ia makruh ia wana perintah kabanya nalarang yang pe makna namo sula mi monro pesantren mega toni nak guru itu apa asowan ni mak guru iya aja mo ta maselang tabawai napa tapoda po Allah taala kadang keruwijaku patama po pesantren meka mite madeceng tapat tetaka nga atin na korilalang makomatoto Nabi Ibrahim waktu na nabawa Nabi Ismail lo Makkah. Degaga tahu-tahu tanah makarakko, degaga bosi padang pasir, iya minang kata lokor kutolok nangkap, nabawai anak na lokor si baba ini, napa napoda po Allah taala hengke tu anakku he, Rabbana liuki masalah faja'la bidatan minan nasi tahwil, nasarahkan lo po Allah taala. Yo pui ti nak talo pesantren agan naronandre matin romo ke awe kun rupa ga mana kayo rina wana bai masa gede na tinro ko cakarudui itu iya tapi sekolah kami nak tak tangabu na idi iya tu makanya prinsip na tomotoy maka dawe tangabu na iya kasi dega gawa putaron ya anak kutona iya parumatu pitanga deceng iya koko ni pesantren na lari aman ni koko sorry mondre na kadapura na tu patama le na to mi atu lari po napa ni ko tatilo pesantren po dami man ni pambinana kada idi tu pasel tomaton na tanya na tu ya murusui idi mitu stas ya koko sorry mondre tanay ka maton ni na sampajang idi tu jalo kada itu pura usuro kata na amang manyama ya koko boleh nak game mas sampaja tay nak game tatak kilay pape koko sorry mondre apalagi ko dita babay na kada nasuro mo ka mas sampaja din na babaka igan rusu matoki ini penting ku sampaikan Pak Mega itu tahu macam mimi mana ada ni sama piarana tapi dia tahu kau pengen radi tantangan anak-anak makoko Pak berat sekali maka tantangan anak-anak makoko apalagi itu media sosial game oh liwa makanya pakai pasikola kami anak tak iya kecuali magalamu ki di itu lemoy mator alhamdulillah tapi aku dia tule patamangi ustaz na yana tumpe to mata tari lo ko mamulu itu ligatu telo ite gere telo iti lo ko manu ena rangi mak boy mancajiti tapi manu ena curi dia na baruba mancaji manu tetap mancajiti tapi aku mak boy irindo manu ena curi makomati itu anata ya ko gimpe yambo na patami pesantren na kiye didi ya na macuri mo tu kiye na saba okitu monri didi kamakiro itu maknanya tapi itu talo yang kamporo na mo wije makoto tu sabara ni kamporo iya Pak ya tu ko parenta agama dua telu mau Pak nomor sidi na suruh nabita kada jenne ko napa berhubungan supaya yase iwija-wija munaiko
Yang kedua ajong berhubungan ko cakaruddu ko na sabak magay, iya to na namake tu matengah mak bicara, lamba ilmunya. Iya, na tu ampai kong kana anak 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kadami amma apa lanro cakaruddu ya tu. Ga. Iya. Dito gaga kapang ko. Tapi yang ketupak burana Pak Bu. Ia ko jumai alaki cani madu kemudian garam sedikit. Ta susung ya wana lilana bacangin salawat kapitu. Isusung ya wana lilana supaya masih je mak bicara nana. Madu ya, tapi aja na madu asli. Pak itu ko madu asli lu tutupan neme ko rewe lo boleh. Ya pahangi Pak Desa. Kemudian irona upasangangi maka da usahakangi nangka ukui lalan naga mata wadia denungi iya kotannya anak tataranong ang asumba meman yo kumasigi atong kagaluta si diheto aja tak bagaimana podangi anak ta engka tu nak galuku si diheto tapi engka tu galuku 10 are aja nemu bagay yaro tawaku yaro sini nasile na patamamana nga masigi ina riasa wakapa ina riasa wawatomate itu ampai tomatota dulu kuma bagaimana dena bagi angkat kanataro makdewa watomate bahasa mi itu makdeya ko digaga di mo na komate ka ina rumubalu mong kosoka nga bahasa halus mi itu ya sange watomate anu kuyero gangka mate ya komate ka matu sini nasile na kiringa matoka yano riasa watomate yo puidi masangnya watomate nigi marongko so yang malay tanya watomate sana ya tu yale nun natomatewe dari dulu itu wakap sitongan na tapi dia ni pahang desa kada niga pamula ya roles semale nun natomaton desa kada niga roma pamula padahal itu sangnya watomate itu dari ulama dari dulu itu mengajarkan maka dia kok bagaimana kok ajong bagaimana nih usahakan inang kamu taruh maka dari watomate ya sangnya watomate nabawa itu mate yo pwede dia sangnya watomate natajang yung matena na panala dire tada na si salay upasang yang kaya hadir ko aja pa aja tacapuri warang perata ko mabagi usahakan inang katataro kadang katugaluku kami na machika talumyare itu aja na mubagi yarona siya ko magalu ko agalu umanga tapi asele na patamamana mo ka masigi na mo mate ki de na paja tulita lolongan ngapalan iya na tu tahu mau pa apa iya ko mate ki na de tak bagaimana ngi batimon re mi malay makom itu pwede makun re upasa meman ngaja na megala da ulawa tapos sila pulapo masa gya banimon re mi tu malamana ngi ko mate pa makun re makoko pa bo mau terutama ko sidra puita mega maridi niyo kubanrin ng katoni mo si tonra cicina na mo puto na meto gang kasiku tonra jokot katau malasa na niya perhiasan wanita itu boleh tapi jangan berlebihan penting sampaikan tapi dito na ako to penrang ito kemudian Pak Dongeng iya ko puraki masampaja perlu ya bijano pasangi Kopura ki masam paja perlu takiringan ipate atau matotta. Bacangi kulallah wa katalu niya kang ipahalana. Ya ko masumbangi wadita pasya corang. Angka dita 10 sabu niya kabawan ni 5 sabu rupiah untuk almarhum 5 sabu rupiah untuk ia. Itu sudah sampai, tidak usah disebut namanya. Ya mikomeki tapu asana dia nama rigagah, tapi tidak menyebut nama yang penting pura ini akan letuk niya tu. Jadi aja tak kada ko dia ni tapu asana dia na letuk de. Apalagi ko salah tapu panitia aja na tamaselang. Pangkato tu masumba si ratu sabu na sumbangan na 10 misabu na tapu panitia aja tamasela dia mungkin salah catak malaikat na napai taala di tanes sangi kalabi masumbagang iya itu kuncinya bahkan sedekah yang paling bagus itu yang rahasia Pak deni risang talabami dita tapasi pulung ko kantongi ya na lalo cilengang ya kapat jabawan ni taala silampa tapatami ko cilengang aja tita di siaga maka dia pong Allah Ta'ala ko hadis sakut sina nigi atak kumalenga de na bilangan nga nalenga de tu bilangan yu parewakangi yo poko si sel ligat tamen di siratu isoro sitama
Sapa di 50 soro si tama. Angka tu biasa tahu masumban na sele duina. Na tahagi na sejolo sele jolo. Ini itu. Iya. Tapi dia tu kak kodi, ya biasa ko ramalangi ya ke sana. Malepai itu weh. Na sele sumbangan. Apa aja tu ko malepai biasa, yolo tolak bala. Kemudian yang kedua, sedekah, lomonri. Yaitu tolak bala te pala yolo. Makanya situngan itu pu imang pegawai sara ya let tolak bala. Iya, tolak bala ki. Jadi sengnya tolak bala, pat tolak bala. Itu ke manusia itu. Jadi itu pu imang, ya biasa imang rio lo makoro, makoto menatu bawa kaluku teh si bawa dulu 5.000. Iya, tapi kan malopo dia biasa ko 5.000. Iya, nanti 50 rupiah burasa. Jadi aja nanti cur dari 5.000 50 pas sabu. Iya na sabe la salah saya itu tapalo masige ko juma iya na ele tapang kay mango ko tulo je milodongang iya na ria sa tolak bala bawa kaluku tu. Kaluku na bawa kemudian nilodongang sebenarnya itu tolak bala aja na di natati kaluku tu aja na namota sidakai memang apa ta suruh milodongang. Iya ta sidakai ko jumai ta suruh milodongang. Itu ya tolak bala. Tania tu sumbangan ko masige bawa. Tania lengnya tu ko tahu. Pak Pui mah tetap mas sempajang. Dia gak mak dia na sempajang. Iya. Makanya tu tolak bala makan jalan dan nasabak magai itu papas salama. Iya. Cuma ia miko 5 butas tolak bala karena la soangi dia na lese. Soangi na di 5 mak buatang kami. Iya tu. Iya. Nang kamu itu jina po nabita dau marda kumbis sadaka. Burai wila samu na pasi na pasabak pasidaka. As-sadaka tu tada faul bala. Yaitu pasidaka na tola bala. Cucu ni si cicikan na mato. Kanker lasan na napa 5 na sumbangan deh na pa aja. Nan 10 juta ko makimu ko. Magi na 5 mas sumbangan. Jadi pasipato iro pasidaka lokoro la saero. Makiro para me ko pasari di na ci di mididi na melo isari batu pada pak jaguru de na lesse ya to ko si ratu idi di cica mile soro na lari makko mati itu situ kana pasidaka ya ko melo ki mega gadale ta ya pakaja ki pasidaka ta terutama sedekah makanan itu ampai ko to mak beli bola makko ko to si sele Andre tantara kang ikong kaga kataki bua tabawe lo beli bola ta malunra tu Andre anu nakibua eta we na sabab puran ini laudong malaika. Yana ria sama baraka. Yana silele mote, silele Andre, mabela la seko tu. Ya tu Pak Burana. Iya. Yo pemako ko aja maseke ni tahu ya Pak angkana la mari seke ko bulana gulukas. Iya, tu gulukas ma pakat di kita we. Pak malibalo ko pasai tali mataluta magulukas dua na nasu. Macalak mata na mancejisa dia na pasu ke beli bola na man repecok lada dia kana bawangi. Itu kere. Mak bepai makoto nasa makanya ya Andre ko macake ita magulukas ye matan ratu datun na tau seke nang kadua gulukas ko bola na datun na tau seke itu deto gago ko iya Pak Buray ya tu tau silele Andre makanya ko tuman na subale ki makan ye sa dikanja na sunna na de na malunra mapayimi tapi magi bali boleh pacuk ka bolo na pake maka je bolo duro na magi na makalunra karena sudah didoakan oleh para malaikat. Ini riasa barakat. Jadi si lele Andre ki Pak beli bola tapi apalagi ko maki aja tasi salah-salah Pak desa pemilihan kepala desa itu aja lalu tasi salah-salah. Pasang. Nah asa gini boy Pak desa ko beli bola na Pak desa corona pa ko ki buang bali bola tapi itu turungi ki. Palai ko gara-gara anggota dewa pasti salah ki ai pajain. Nanya mi itu tim sukses itu 5 palaga tu. Biasa pak pengewangin teh Pak Melo mega suarana. Upasangnya aja tasi salah-salah gara-gara pemilihan pemimpin. Apa aja itu matuk memimpi makotom itu. Makanya tasi ama-ama ki kemudian saya wasiatkan tadi ke anaknya ke dapur ki masampaya tilodongangi. Angka tu makan jalan da yonroi milodong. Ia kotolo masyarakat buruk dan siara yang paling bagus itu sebenarnya yang sunnah itu malam Jumat. Cuma dia minrule di betu. Apa ia tu Nabi tak tate 10 si di pinaloki buruk kon di Jumai.
melo pisubu na rewa. Iya. Maraji-rajing. Nasabaan kami matoriwaya, biasa baca, maka dah setiap malam Jumat, ruhnya orang-orang beriman itu, orang-orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya. Iparewa itu ya tuh. Makanya Nabi itu menziarahi sahabatnya di pekuburan Baki itu di malam Jumat. Iya. Cuma dia minirule kenapa nih tatamba meto tapa ya Pak? Iya nang kata lo masyarakat kubur kawan ni Jumat tate 10 si dicadi dinna tatamba meto tapa. Napa maka dati na ilalang makoma tu komate. Iya. Yo pwede lo masyarakat kubur marombongan mi. Napa lo makdo napa maputo? Nah seperti jeli. Napa maki buat status semoga dilapangkan. Agak lapang. Ada mulau dong. Iya. Itu kuncinya. Makanya cukup kalau tidak bisa datang ke kuburannya, tapi sebenarnya mestinya datang. Namo cica misi minggu kuda itu le cica siulang. Iya. Dia itu napa ada Pak nasabaya tu tomatewe mak kita. Tanyami pak kita mata lahir na pake, pak kita ruhna. Makanya maka dia itu Nabi tak parengkalingan atau matewi itu tembus. Makanya tu ketolok kibur itu mak beresalam, assalamu alaika ya ahlal kubur. Mappe bali manang iya tu, namo tu madodo misadai. Karena memang pendengarannya lebih tajam. Yang itu ampai naten Nabi tak ipauja atau matewi. Kung katau mate nasabak nang kalinga tu. Nama tarang yang paling kalingan maka Nabi tapatak pulo jong kana ajena na salay na pataw palamungang itu palamungang nang kalinga mo ba to mate nang kalinga onrotaran na paling kalingan na ito. Makanya Nabi takot tami kiburo itu mabir salah assalamu alaika ya ahlal kubur. Na kumakwami rododo na sada na Nabi tanade na nang kalinga to mate korosun na kiburo Pak Malok yan tu nakada Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah maka Nabi tahe Umar lebih matarang yung paling kalingan na to mate na to. Iya, makanya aja tak ketua manu ko. Itu ketolok kiburu lagay sandala Mapacimo ka jadi kiburu to kumayin. Pacimo to. Jadi aja atas sandala, ya mikomega dori ya sandala ki. Kemudian yang kedua, ya kong kasari tu oko tu pasat dapurangi aja tau dui. Ya kumalak dai malampe tetap pak bawan ni. Pak makai nabi ta manci pasidak ka tu. Yo pwede makadaki din nawat diudo di mo cuke. Sitongan na dilarang dicabut karena siapa tahu nonroy bere-bere, nonroy agama cinong itu menjadi sedekah. Tapi ya kung katana-tana maliwang ngurak na no tembus si buku-buku na tau matewe itu harus ditebang supaya itu bihurmatil janasa. Aja na solanyo kuruki buru Makitu sitongan na. Kemudian ya roki buru pa aja na tabangungi. Aja na tasameng aja na tatehele. Tapakan jaki bawan ni ya ropak dan rina cedek wirina macane aja na dutut tanana. Apa ia tu kui bangun ki buru na larang ya gamata. Angka balalo hade sa baca makada siagi-siagi na tambayang si ko to na toton reng la otomatik ang kasukiamo. Itu yang menyiksa. Aja na tatehele aja na tasameng. Cukup biasa-biasa. Ya kumeki pakanjaki bolana o kumasigi eta sumbangan. Angka tu bolana ko surimonri. Ina tu nak kada nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi-nigi bangun masigi o kolino lai bangun ang istano ko surimonri na po Allah ta'ala. Makanya kung kato ko kampot taraji masumba na mode na sampaja tetang ka bolana ko surunga. Purato niya janji. Angka bolana ya. Namun dia nak sampaja, maka dia nak kenal mas sampaja tapi mas sumbang, cocok nih. Angka bolana ko suruga, dia mina tama. Kami nabite bangun ang istana, berarti ya kibuara bolok ke suruga tapi aja tetaja ngeliat tetama apa ia tu sampajangnya goncina suruga. Makanya asumbangi tas sampaja, tapi yang kau tu tahu raji mas sampaja dia nak kena sumbang. Yang tu tahu tama dia kena onroi batu. Pak Lega bolana. Itu kan begitu. Artinya dua akimi sholat wa atuz zakah. Patatongang isang pajangi keluarkan sedekahnya. Makanya itu sakae pas sedekah pokok. Baru-baru ka papa nete ko Pak Desa di? Iya. Makanya tengerangi sakata annar ratuna 50 kilo garak gabah. Nah karena itu sakka 5%. Beras ya
Tapasui comok na tapasui sarwa. Pokoknya semua. Aracun na gana ko may tapasu manang. Iya ko soro 60 si tengah. Jadi 653 kilogram gaba. Nakanan itu sakka 5%. Takaya ko dui takalin. 653 kilo gaba. Lai timbang. Bersin na yaro bersih masumana nih nadapi yan 600 kilo berarti tapasui 5%. Jadi yan na rosakka aja tapatami masigi ko sakka untuk orang miskin karena anak aku masih sekolah ko jupanda kasi dia na mampu talengi yaro na pakai masih sekolah atau angka atau kasih tabantu itu supaya selama saya kira ini penting saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ini paling pokok nasabak modala tak iya tu Allah lang ngepa okolino on Roma pasipulumi on Roma pasipulu iya kong kakalabiha talolongan okolino baraka miasanna tanya apa pahala apa iya pahala ko pesuri monri oko pila kuburu tena panita pahalana tapi itu lalakuburu alena almarhumah itu tembus pakitan na lokolino tapi tulinata aja tu ikiringa pahala tulinata aja tu ya sumbangan. Pada kong katau melolo Makkah nang kay oko Jakarta transit melo ijo kana de nang kana duina melo irewa de to na cocok makole ba tu tomate ko lalaku buru melo irewa lokolino de na cocok nite amala na de pabajak ganda maka dia akan menunggu kiriman pahala. Ya jaja tasis se tomatot tak lalaku buru nasaba angka tu 5 tajam usahakan setiap sedekah angka tapatujuyan itu kuncinya pada yang mahade reki makoe angka andre tapalenna berupa kue atau apa tania kangi pahalana loko tomatota almarhumah tania kangi nalolongan itu pahala sedekah makanan dina paja yaitu pahala sedekah makanan ko masampajang itu lilolongan tu baraka. Ina tu ampai to matot tadiolo maka dan namo wae putih mumpalena kang itamu tu mak barakat tu. Karena 40 hari na tu ampai kias baca dong. Idi pui mak koloki mak baca andre ki aja lalu na detandre kecuali mak puasa. Pangka tu mak baca denandre kupure mak baca. Padahal belum tentu diterima donna. Ya ridi mak pak baca pakanja kitu pahatta aja na sembara mak baca. Lai podangi mak kadayano sana tau mateku supaya na khusus kangi. Maka aja tak ada ni kasana otomatis nasi jamanang. Empat diului mang tepui aja na yaitu ko baca doa kedua orang tuaku dan para leluhurku tamamanan itu. Ya ko baca doa salama no itu anak-anak dan keturunanku. Ko baca doa salama. Tapas salama ka nga wija-wijaku nan nia keturunanku po. Aja tak ada bami wija-wijaku nasabak batu apo tak didoakan anak cicit ke bawah. Jadi akadaki anak-anak dan keturunanku. Ya kulayasei kedua orang tua dan para leluhurku. Nalamanan ni layase. Makiro. Tabahan ya. Maka namaja nang kanri palena. Ya kodeni tarima doon na pu imang. Baraka na anrebi tarima. Pak patapulos so na pacapu kuatan. Ya kumasampajang itu lilolongang ikirima pahala. Makitu ampai ipandre. Makanya kung kay mapura mabaca na dinan regati do cilin. Itu kada iya na din tarima doon na. Pak yan na pangewat tayo pak. Pura mapangewat. Kataw niya si salah. Tertolak doanya itu. Aja kama melo mabaca na tak desongko na tanay bayne na kada ke songko kuna sakin rimuntaro la tala. Mapangewat si babayne na napalaw mabaca na morate dito ni tarima. Makanya angka yasang makanan ya kode ini terima padongan na barakat na anrewe dari makanan yang jadi sedekah. Yang katoti ya sangampal lo biasa lengi puima ipariam palo kamagai yero anrewe yero ampalo ematu wadingi pakai sang khairul mal ar-rijalun salih. Si kanjak-kanjak na waramparang untuk orang yang soleh. Nah sebab dia na mungkin na pakai untuk haram. Pasti na pakai untuk kebaikan. Makanya imange biasa sedekah. Makitu. Makanya ini yang harus kita pahami. Ulama kita dulu itu pintar sekali pak. Napa si puluh mana itu supaya dia gak gelap pak. Makitu. Iya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Saya kangi bapak ibu sekalian tepakan jaki sama makata sampai jatuh terjaga iwi. Pak dia itu gak pak. Kota dia tak sampai jatuh dia itu gak dimewaiki.
Apa dia tu gaya saya sampajangan. Betul kan bantu. Pak kini wading bantu sampajangan pak makanya mah. Podak balak kaya mak kalau mak dompengnya apa masam pajaloro kedua petuju ko cicak. Dia gaya sang. Ya dia tu lek jamai dia gaya pokok nam. Dia mulai tetong itu dah kok. Itu yang lain itu bisa diganti. Tapi kalau ini sholat tidak bisa. Makanya tak pakai jaki. Aja tercapai ya pakai siwin. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil. Nasihat yang paling pokok sebenarnya. Ya kau degaga tu le mal pamulai cara maku pamulan na letu capak na degaga tu le mala. Ci di bawah pasangi. Tajagai wi atita usahakan itu 5 lappa atita komeki mancejisa suruga. Ya mero. Tahu malapa itu atina tahu isa suruga. Iya. Aja tu mang borro. Aja. Iya. Si selemu tu aja la yolo. Itu mau tu pasang. Itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.